Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina engizocela kuwe laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze ulungile-ke laphana-ke ucindezele ibhathini usubscribe laphana, usubscribe nje akubizi imali, kumahhala nje, akhiphe ngisho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzothola zonke-ke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke udaba engilethele lona namhlanje ithi-ke sikuvele-ke insizwa laphana-ke ibihlaziya le simo se-MK ne-ANC yahlaziya laphana yathi-ke ikhaya lika-Zuma i-ANC yahlaziya yaveza nokuningi-ke laphana, kodwa angifuni ukuthi mina wezwa ngami-ke ngizokudlalela-ke ikliphu yale ndoda uyizwele-ke. Mina usacela kuwe laphana ukuthi masizwile-ke le kliphu-ke ubhale kuma-comments ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke leli-ke, bese ucindezela nebhathini laphana-ke usubscribe nje akubizi imali, kumahhala nje, kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nayo-ke le kliphu-ke awuyithokozele. Hayi zaseyikhalile. Engabi energy lena engaka abantu abayifakayo bayothatha bayibuyisele ikuphi. Ubani lo mthizwa lento uphumlani mfeka lo msunguli wenjeje. Yini injeje something. Usulile lapha na kwi-MK wathi igama lakhe alikhishwe kubantu abazolentozana abazoyiswa eParliament. Ngoba izakhe zomhlolo seyitholile ukuthi i-MK izogcinela kwamanye amalungu kakhongolo futhi hala nto ngihlekana. Into mina leto ngihlezi ngisho la ku-TikTok. Mina ngiyawalalela amagama omuntu mayeqala ekhuluma into eyisho. Ayikho mini leader engayilalele yenza sense kumina. uJacob Zuma wakubeka kwacaca. Wathi yena uyofe ukhongolose. Futhi wakubeka ukuthi akasulile kukhongolose, ngeke ashintshe kube nokhongolose. Kodwa akazi ukuvota nokhongolose. Into akangayifuni u-ANC kaRamaphosa. Akaza kufihla uNxamalala leyo nto leyo. Abantu zobe ngayigulisa nje becala uNxamalala ngaphuma ku-ANC. uMalema washo wathi oNxamalala, mama Winnie Madikizela Mandela and many more other leaders bayi-ANC, ayikho into abayaziyo ngaphandle kwe-ANC. Ngeke kubashintshe into. Yikhala abantu abayazi. Yazi ukuthi noShenga ngoba naye wakhula kwa-ANC. Uhambe eseqinisa sethi IFP u-ANC. Ethi yena ungu-ANC ngaphezulu kwaNxamalala komsholo zibona abacani bawu-ANC uyena ungaphezulu kwaleyo nto leyo. Uyacabanga lento ngikho phezulu nje. Ijule kakhulu ngempela. And uma uthi uyabuka uNxamalala uyazi ukuthi akasenalo ikusasa selingako lezwe ngoba uNkulunkulu iminyaka yakhe kambekele yona akayazi ngakanani. And vele usephile emseni kaNkulunkulu. Umuntu ona 83, 84, so awazi ukuthi in the next coming 5 years or 10 years uzobe sekhona yini. Influence yakhe izobe ithini ngasikhathi leso. So ukuplan into ozobe ungasaphili isikhathi sayo into engekho lula ngokuthi leyo nto leyo ifulfilleke leyo plan leyo. But nje isazolokhu ikhalile futhi kunama members ngoba phela kuthiwa kunama members amanye ahlulwa ezinye ikhundla laphana kukhongolose akade sethengelwa imoto. So mina le energy le enifakayo singaniboni kusasa senicampaign senithi nifuna izikhundla ezukuthi mase ningasayithola izikhundla senisayifuni MK. Ngoba phela njengamanje kulula wonke umuntu kunosomathuba inqwaba abavelile. Kodwa ke sizoyicela ivuliwe insizwa lapha abatisulile.